koliko su se zabelili krovovi sa satelitskim antenama u Leskovcu u vreme Kosovskog boja iz 1999. godine. Mislite da je neka od tih antena bila kupljena? Pa meni su na ulici nudili koji god hoću auto za 100 maraka. Dok budemo ćutali o tome, mi ćemo biti saučesnici u tome. Ovde sam pre svega da pokažemo dobru volju, da želimo da sarađujemo, da ovakvu akciju podržavamo u svakom slučaju. Među veteranima takođe ima mnogo žrtava. Ne poriču naravno da je bilo onih koji su krali, pljačkali, ubijali i tako dalje, ali to ne znači da su svi veterani to radili. Mislim da je jako važno ne zaboraviti izbeglice koji su bili prosto lovljeni po Makedoniji i vraćani na ratišta u Hrvatskoj i u Bosni. I mislim da možda treba obratiti pažnju i na one ljude koji nisu hteli da idu na ratište, ali su bili na razne načine primoravani ili su završavali u zatvorima. Ali takođe ne treba zaboraviti ni ljude koji su zbog svog delovanja, drugačijeg mišljenja, antiratnih aktivnosti takođe trpeli i tekakve sankcije, jer prosto i oni jesu žrtve, opet kažem, to nije ona žrtva, ona isti nivo žrtve kakav jeste ako ste vi fizički mučeni, maltretirani ili vam je neko ubijen, ali svejedno i to jesu žrtve svih ovih ratnih ludila. Trebalo bi od najsitnijih, znači paljenja, uništavanja tuđe imovine, sve to staviti pod ingerenciju Rekoma i videti ko i zašto i zbog čega u čije ime radi. Kako mi da menjamo mišljenje mladih kad je ministar prosvete čovek iz tog režima koji je doveo do rata? Naš predsjednik, Tadić, se izvinio za žrtvu u Srebrenici, s jedne strane. S druge strane je potpisao da je to pakt ili šta već sa strankom koja je dobar deo predstavnika tih stranaka se nalaze u Hagu i veliku zaslugu ima za ta ratna dešavanja stranka s kojom je ona pravila pomirenje. To su lažne izvinjenja. Mislim da je veoma važno kakav bi bio odnos žrtava, porodica žrtava prema toj činjenici da bi trebalo i počinioci da budu uključeni u čitavu priču. Sa moralnog aspekta, on se sad pokajao, neko ko je činio svašta, pokajao se sad i bit će mu oprošteno zato što će reći činio je taj, vada i on ima deo svoje odgovornosti, kako god bilo i koliko sad on osjećao nekakvu, ne znam, grižu savesti ili odjednom probuđenu ljudskost da prosto kaže šta se desilo sa tim ljudima koji su još uvek vode kao nestali. Sebi vukli na svoju stranu, doći će izbori, doći će bilo šta. U toga mislim da treba apsolutno ljudi od integriteta, ljudi koji su u svojoj oblasti dokazani, koji ne pripadaju nijednom stranačkom okruženju, niti su predstavnici nekakvih partija, da budu članovi komisije. Početak sukoba ne bi vezao za vojna dešavanja. Početak sukoba koji nama plasiraju, recimo, ili koji sam ja imao prilike da saznam, je bila priča paljenja jugoslovenske zastave na fudbalskoj utakmici 89. Znači, ne možemo se vezivati opet za tu Sloveniju 1991. godine. To je krenulo mnogo ranije. Žrtve uvijek imaju jedan subjektivan odnos prema događaju. Jer saznati istinu od žrtve, to znači saznati istinu koja je subjektivna, viđena iz jednog ugla. S tim u vezi ne treba izbjegavati i počinioca, treba ga ljubiti i moliti da i on sam, ko što kažete, da prizna zločin. Da bi pridobili javno mnjenje i da izgradimo ovu javnu platformu, mora da pridobijemo i političku volju. Političku volju ćemo dobiti ako pridobijemo javno mnjenje. Ta transparentnost kroz sve vidove, i elektronske medije, i okrugle stolove, bilo bi jako važno da to mediji proprate, da se stekne utisak da nisu samo Srbi krivi, da nisu samo... Mislim da bi se ljudi opustili, da bi možda lakše i prišli. Veoma se malo govori o tome, o tim nestalim Romima i ubijenim Romima. Niko to ne istražuje. Koliko se, ja se izvijem ako je tako, volio bih da se uključuje malo više u tom procesu.
Ako stvorimo to da je politička klima, da se ceni to što je neko bio profesionalac, što se ponašao po zakonu, poštovao zakon, onda ćemo mi imati tu situaciju da će o tome šta se događalo pričati i oficiri i pripadnici, oni koji su regularno služili, oni koji su bili rezervisti, će pričati o tome što se događa. I ja mislim da bismo mi mogli biti jedinstven slučaj po tome da se to može dogoditi.